tun chuma kan thupui atan chuan fatherhood pa ni na ti ani anga he milam hoi hian pastor Derek Prince hian lekhabu fatherhood ti te husbands and father ti te father god ti te aziaka ama hi tong thiam tak ani ba ka a sermon le bible teaching hi tong chi sang somruk chuangin an le to a lekhabu somnga chuang azia hi tong chi sang tam takin an let ling mek bok ani ama hi tong thiam nga tak mai ani a thuthlung thar hi a original tong Greek tongin achia chena thuthlung hlui po hi Hebrai tongin Greek Latin Hebrai le Aramaic university degree nei ani a Bible atanga pa ni na chi sang sang kan zir chhuat tur te lo ngai thla ila Bible a pa ni na kaltlanga in puan na hi zirchian lo pol takle kan ngai tha chin ani fo mai he subject hi keima poin kazir na sat em ani abulchan na kan zir ho tur chu pa ni na mishing lam nilavin pathian lama pa ni na hi lobi chiang masa ila kan pathian khovel pum pui siam tu chu mi pa in pa ani na mishinga nem kai na hi ani FSC bung thum chang som pali le som panga polo tong china ro pui tak kan mu chu hei wang tak hian kan lalpa Iswa Krista pa ne na chuan chinchi in ka kun china ani chu leile wana chung ko pum pui ming choi chan ani pa ni na hi khovela in chan ani lawa wana in chan dai to ani tiam chin nei huna a in ngat lova khuvel history atanga in chan ani lawa pa ni na hi chatuan thil ani chatuan pathian hi kan pa kanlal Iswa Krista hi ani a Bible mun sang sanga khan he mi chungchang hi kan mu a Johana lekha thon bulchan na khan te hian kan mu a atira thu a thu chu pathian ne na ani a thu chu pathian ani Iswa kaltlanga pa thil tum chu ami te ane na shoi thlen ani a petera thon khat bung thum chang sompriata Krista chu sual awangin voi khat athi a ti chuan medik lo ai atwara chu pathian ne na min shoi thlen the dan kong alo ni a ti kan mu Iswa kha atop na nilovin kong siam tu alo ni zoka Johana bung som pali chang ruka Iswan keima hi kong le thu tak le nun na chukani keima a chau lo chuan tu ma pa ne na an local ngai lo ti kan mu a Iswa chu kong ani a kan thlen top na tur chu pa nen pathian nen ani Iswa hi min chandam tu ti kan sia a kan aya palai na min tho sak tu rem na min siam sak tu ani Iswa nen thlen tir mai kha pathian thil tum ani lawa Iswa kaltlanga ahnen kan thlen kha pathian thil tum ani Johana bungsom pasaria Iswa tongtraina khan pa ti kha voi ruklai alamri ani kha chang rukna khan azirtir te na apa chu aming asiatir to thu asoya chang som pakhat na a kapa thiang hlim nangin mi pek te ho hi hum ta tangche ti in adila achang toblama khan anne na iming kasiatir ta a kasiatir le fawang nangin ke mi mangai na ang mangai na kha an ma niya a theinan le keipo an ma niya ka theinan atia Iswan ahming azirtir ten an tura adu em ashatir mul khatunge ni Judahavin Jehovah anti kha ania chu pathian pa kanti chen hi ani thuthlung thara Iswa Krista kaltlanga pathian in puan na chu pa ani nakha ani thuthlung tharin Iswa Krista kaltlanga min shwai thlen atum na chu pa hnen hi ani
Johana thon khat bung thum chang khata khan ngai te u pa hian min lo va mangai te lul em pathian fa tia wa kan ni ve ta reng mai khovel ero chuan min hresi lo ama asia tlat lo awangin Iswa Krista zara pathian fa tia wa kan ni a pamit mu a chuan chu chu kan hlut na ani kathu soina tura ka kallain nu pakhat nen kanin to ka pathian ne na mu thei che kalaudil me ka ti in aril ruha na min shela minute ni cha kan neya ma se ka tung try tir ta a lalpa katan pa ini awangin kaloma ifa kalo ni ve a min mangaya min en kola imit mo chuan fa du tak kani a chung ko chaber pathian chhungkuaah fa pakhat kalo ni ve renga kalome ti in ka tung try tira anwa kanin mule a kha tung try na awang khan anun alo in thla thleng ta vek ani ti min shil ani ka hlut na te kalo in shiat ve phata ani ati a pani na pathiana kan mu hian hlimna le thamwan na min pe bok thin ani pani na chuan khovela Iswa Krista ministry khan atum ber chu pa nen min hroi thlen ani a chumia tan chuan Iswa Krista kha kong ani thu kan hreto a pathian thil siam mishing te zinga pani na din mun soi ve le ila pa te hi khovela pathian ai o tu anni a chu chu khovela kan om chunga pa in kan thil len chwa zinga sang ber chu ani sermon teaching seminar conference meeting te neya thu soya ka jin kwal na satlai khan mun pakhata min soidan ka sha chu kan mi thiam roi chu ma ni om na mun chwa sana briefcase ne na jin kwal chen ti in min soi ve tlat maya mitam zokin expert ti in mithiam angin min shema se chona thatak mai ka nei tak chu pasal ka ni na le pa ka ni na a hian ka hlotlin ve phot angai ti hi ani ka thu shil na a hlotling ma ila pa ka ni na hi ka hlawhchham chuan pathian kan pa mit muah hian a ai o a adin mun min pe khi ka ti hlawtling silova pathian hian hlawhchham min ti mai angem ka ti ta a tunlaya thushil tu le pastor tam tak hlawhchham na ani pa din mun hi chhungkuaah chau kan neya thushil tu caution hroi tu pastor te rongbol na a hlawtling si hian pathian ai o kan ne na din mun pa din mun hi kan hlawtling lo fo ani chhungkuaah pa din muna kan feila kan hlawhchham chuan mundanga kan hlawtlin na khan chhungkuaah hlawhchham na hi asiam thazo lo reng reng ani korinthon khat bung som pakhat chang thum kashia tir du cheu chu mi pa chunga ho tulu ber Krista a om me chelu chu mi pa ani a Krista lu chu pathian ani me chelu mi pa ani a mi palu chu Krista ani a Krista lu chu pathian ani thu kan mu a mi palu Krista ani a nupui le fa te lu chu pasal ani thung pa ber khan achhungkuaah khan Krista ai a o ani mi pa chu Krista alu ani angin achhung ko tan lu ani ve thunga heta hian Iswa Krista rungbol na hi chithum in a oma chungte chu poithiam rungbol na le zol nei rungbol na le lal ni na poithiam ni na pa rungbol na chu ama chhungkuaah kha pathian ne na ashwai vek thei turani zol nei ani na chuan pathian du dan kha achhungkuaah zom turin apwang thin tur ani lal ni na chuan pathian ai o in pa khan achhung ko ro arel fel tur ani Iswa Krista ai o a pa in chhungkuaah puithiam ni na rongbol na a len chwa dan tur palai na le tung try na te soi masale ila pa berhian arong bol na a palai na a tho hlotlin chuan zol nei le lal ani na po a hlotlingang pathian le anupui fanau in kara in remna palai na a tho tur hi a tho theilo chuan zol nei le lal ani na po a hlen chuak thei ngai lowang
Chhungkuaah na pa ber puithiam na thokcha em mai Bible kan mu chu zopakha ani zopakha soisel kailo medik pathian tri mi ti in Bible in asoya fapa pasari le fanu pathum anaya zopa bung khachang khatle chang ni zopakhan ka fapa te hian anril ru a pathian soichia in thil sual anlo tireng theisi a ti in zing taka thowin an hming kimin halral in thoina alan thin thu kan mu kha he thuthlung hluya an hming kima in thoina hi thuthlung thara chuan kan fa ti ai o a pathian ne na thu pha kan joina le ngaidam dila kan tong try sakna hi ani Isu Krista a thuthlun na hnuaya chuan pa zong hi fatita na dil saktu intercessor anni a Israel fate Aigupta a sala antan lai khan chan chuana an chanan le Israel le Aigupta te inkara ti shan na le chan chuana an chanan khan kalhen kut beram kha hlana in thoina ne kha angaya fatir thi na manga Aigupta shem ani don khan kha kalhen kut beram no thisen mang khan chan chuana an changa engtin nge kha thisen kha an man tak Exodus mung som pani chang thum Israel pung khom ho zong ne na chuan soiro tun thla ni som ni hian chhungkuatin an ei tok beram no laro se Chhungkuaah o a beram no la tu tur kha tunge kan ti chuan pa ber ani a beram no in thoina sa tal tur po pa ber ani a husop manga an kong khar chawa beram no thisen the tu tur kha tunge kan ti chuan pa ber zel tho kha ani a Chhungkuaah khan pa ber cheu khan puithiam na an thok ani an Chhungkuaah cheu khan Israel te a khan pathian chan chuana fatir thi na laka an chan the nan an thok ani Chhungkuaah pa ber na kha tu man a ai an o theilo ani Chhungkuaven himna a pa ber kha a fail ani chuan midang kuta hlan ani thu kan mulo ani tun thleng hian chu alangai renga tharau khovela hian pa berin ati tur ang hi midangin anti sak thengai lawang pa ber mo phurna hi midangin an lave theilawa Chhungkuaven him tu le Chhungkuaah chandam na na thok tu ani no pangtung try saktur ka ne na ron shrai an ne reng hian a shrai tu te hi an shing tu nu emo pa emo an ni le ni lo ka zot nge chin Iswa khan arong bol lai khan no pang a ne na an ron shrai te kha an shing tu nu emo an pa te emo rin na tel lo chuan alo te dam ngai lo ti kan mu theya marka bungkwa a khan alang chiang hle ome ramhoi tong thailo pai no pangkha epileptic seizure nein atlutop thina azirtir ten kha ramhoi epileptic spirit kha an no chuak theilawa iswa no pangpa ne na engchen nge ani azota ano panlaya changa nei to ani thule meya te tuya te apai thak thin thu ashil a iswa kha enge motitala tanpui turin adil ani kha iswan engtin nge achan ring tu tan chuan engkim ti thei ani asin ati kha no pangpa chuan karinge karin lelna hian mipui angche ti in a au chuak ngala khano pangdam na kha aparin na khan angat ani iswa khan no pangdam nan khan apa mo apur tir ani chu no pangni khoshelo le chiale chashiat na film mang thailo tan khan aparin na kha adam pui ani iswa khan no pangrin na kha azot lo aparin na kha afia zok ani nu le pa mo phurna hi asanga sin kan fati ai o a rin na manga pathian ne na dil saktu kan ni iswa khan no pang ati dam don rengin nu emo pa emo rin na be chanin ati dam chin ani tir ko te thil ti mung som paruka khan Philippi tang veng tu chanchin kan mu a tan ina polale silate kha antong traya la an saklain lir alo ngeng thuta tan in kong khara in hong veka an kolbun a in phel boka
tang veng tu mu hi lo har chuan an tlan chuak vek emoti in ti hlum atum ta a pola khan alo aw vaka an vaya an lo om thu shilin tang veng tu khan bokhup thlopin pute u chandama om turin enge kati ta kang ati khan chang somthum pakhata lalpa iswa krista ringla ti chuan chandamin I omang nang le I chung tenen alauti kha khatang veng tu jailer kha Chhungkuaah berani a iswa krista aren chuan ama le Chhungkuaah chu chandam anni tur thu kan mu ani he chang hi kan soi fawa ma se nang le I chung te nen ti la hi kan focus ngai lo lai tak ani chin pathumna a chuan pa te hi Chhungkuaah pathian ta na zol nei na thok tu te pathian thupawng chuak tu te anni psychiatrist te le sociologist te hian an soi fo chin no pang te hian pathian ni na an sha theina ber chu pa te a changin ani an ti china mishing te a mo phurna thuk tak pathianin ada chu ama zia phaulan the hi ani pangil nei takle biak nom tak nei no pangte chuan pathian an sha dan po khatyang zong khan ani nge yang panel om lo le khir tak nei fa te chuan pathian po an nel vak lawang ti chuan engtin nge Chhungkuaah ber te hian Chhungkuaah tan zol nei na kan thop ta kang FSC bungruk chang lia nangni pa te u in fa te ti thin ur su la lalpa zirtir na a le thunun na a chuan enkol zok ro u kolosa bung thum chang somni pakhat pa te u in fa te ti thin ur su an ril ru anwal da ange thutlung lui angbokin thutlung thara hian fa te thlaraw lam nun a kai shwaina le thanlen na hi pa te mo phurna ani a nu te po in na satakin poimo na hanneya amo phurtu bulpui merchu Chhungkuaah ber anni pa berin an mo phurna an hlen lo chuan an din mun lo tu tur dang an om lo ani pa ten an mo phurna an hlen theilo awangin chu mo phurna chu Johana Sunday school a pastor te a chalai shoi tu te a hlan an tum fo chin chu tiang pa te chuan an fa te kha an du thu samin rin na konga chang lo ta se caution emo chalai shoi tu te emo an mo pu fo chin pa te hian an mo phur na hi engti kong ma in an hlep theilawa midang kuta an hlan thei hek lo fa ten helna thinlung an nei lo nan lalpa zirtir na a le thunun na a enkol zok turin pola chuan min ko mu a zirtir na le thunun na hnuaya pa in fa te a enkol chu pathian thu oi konga shruai an ol sampha chin ani tin pola khan fa te rilru te hnual lo turin min shil a in chunga nu le pa kherlu tukle fa te thatna mu theilo soisel na tur em mai te chuan nu le pa tilom theilo nia in shiat na rilru an thanlen puya an rilru anwal em reng mai ani mitam tak ka na local te emotional problem nei mani hlut na po in shelo khopa rilru nwal na nei te hi anno panlaya nu le pa te enkol dik lo hi anlo ni fo zel ani fa te chhadu luata kan soisel renga ferlo taka midang mit mu le shatura kan hau chin te hian liam na satak anu chia fo chin chu liam kumsom thum tuam tam lo khan annuna ngong thuk tak alo nei to china fa te kan enkol na kan zirtir le thunun na hian alo ti nwal fo em te hi kan ngai to tel anga chin ani fa te ne na in kung kai na tha hi pa ten kan siam thiam angai fo no pangin an soi fo chin chu kan hu le pa ten ka thu soi min ngai thak sak ve du ngai lo te hi ani chin Hosea po khan Israel fatikha fanaw enkol chung chang thlengin azirtir chin kha Deuteronomy bung som pakhat chang som pariat atanga somni pakhat chu wangin heng ka thu te hi in thinlunga le in ril ruwa vong tlat ula chin chia anna atan in ban buna te in mit in kara chal shena te mangra u
chungte chu infate inzirtir tur ani a in chunga in thut ho lai te konga in kal lai te in mutmuna te in tho huna te soi ho chin ro u in kong ka bia nga le kong khara te in tar bok tur ani a ti chuan in tha tu te hne na lalpan chhechama pek alo tiam rama chuan leichunga wana ni ang mai khian nangni le infate dam chung ni ati seidonia biak ina inkhom le Sunday school kalhi kan du to kani chuan arei lo thin le mai mosia chuan thut ho lai kong kal lai mutmuna tho huna kan fate pathian thu manga zirtir turin minti a chu damre na turpo alo ni zok ani palina a chuan lalni na pa in ahlen chua na tur chu rorel filna a ani lal hanti hian pom om lo deu angin langma se kan bible in aman lar tak ani miawa lal ti thumal hian kan beng ati thlep deu ani chuan governor tepo aman thei ome pa mo phurna chu Chhungkuaah fel taka rel hi ani Timothea thon khat bung thuma khan caution ho tu te den muntur polan asoina kan mu a changli le changa a khan zaom taka manifa te le chung ko khosak rel fel thiami ani tur ani mi in ama in chung khosak ma a rel fel theilo chuan engtin nge pathian caution a en kol theyang ti kan mu a pa chu mani Chhungkuaah rel fel thei tura ngai ani a chu chuan nupui fanau te chunga thune na akeng tel pola hian mani Chhungkuaah rel fel lo chuan caution po a rel fel thei aring lo ani khosak rel fel ti hian mashwai an ma ading emo venghim emo thunun emo akok veka Chhungkuaah pa chu engkima mashwai tu tur ani a caution le Chhungkuaah hi adang chuang lova Chhungkuaah hi caution te zok ang ani a Chhungkuaah chuan pa berkha cautiona pastor ang hi ani a nupui te chu anma ni puitu te anni anfa te chu caution member ang anni a Chhungkuaah hian cautiona kan ni angkha a om thei vek ani Chhungkuaah rel na fel lo hi cautionin alo twar ve thin ani Genesis bungsom pariata khan Abraham kha namzong te malsom na don na tur ani thu kan mu a engwangin ngi Abraham kha pathianin athan kherle chang som pasari atanga som pakwa a lo en ila lalpa chuan kathil ti tum hi Abraham laka hian kathup don emni Abraham hi namro puile thil ti thei tak alani nge dona ama a hian leya namzong in malsomna an ladong don si a afatele an Chhungkuaah lo la omzel turten lalpa kong an zo a thil chale thil dik titura thu apek theina na kamishiat ani to a chuba ka Abraham ne na alo soi to anga lalpan athlentir theina tur ani si a ati a heng chang kan siar ta ka thil poimo langta chu pakhat na Abraham ming masa omzia chu pa choi sana ti na ani a ma se allaka pathianin thu atiama mal asom nu khan pathianin Abraham minga thlaka chitam takte pa ti aloni ta zoka pathianin Abraham kha pani naro pui tak ape phota tin pani na apek atanga a hlen chwa tur chu chitam tak thla a lopung tur ani thu kan mu a engwangin nge Abraham hi chitam tak pa ni tura athlan afatele an Chhungkuaah lo la omzel turten lalpa kong an zo a thil thale thil dik ti tura thu apek theina na kamishiat ani to ti in asoi mia mai ani pathian hian Abraham hashiat na hi athuk hle mai Abraham hian a Chhungkuaah a enkol thadon ti ashiat chiana wangin lalpan athlang ani pani na anga adin mun ashe chianga mani Chhungkuaah thunun theitur pa ni hun a om china Chhungkuaah choi hun turte fateleng lo ho hunte TV le computer phone en hun le an en tur chi bituk sak thlengin pa in thune na aken ko anga chin
chung pa mo phurna hlen chhuak konga khan pathianin Abraham kha aring to ka kamisiat ani to ati hial kha ani a Abraham a khan full confidence pathian khan anei ani thutlung thar lama khan Abraham kha kan enton tur le rin a kan pa ani thu kan mu a Chhungkuaah a enkol na te lalpan kamisiat ani to ati anga turin keini po in kan enton angai ani lotane na Chhungkuaah anin chen shandon khan Abraham khan lotaka adu athan masaktira mase lotakhan du athlang sol lau maya Sodom le Gomorrah swal em hauzinga an khosak ve pha thu kan sha a Lotan adu than nakha mangswal ma se Abraham khan pa ani angin lota chanchwa ani natur khan pathian kha akar ngat ani kha Abraham ang hian kan fa te andu than na nge manga Sodom swala tu te hi kan chanchuak ve them le ato bera chuan pa chu lo hlawhchham ta hlau ila entin nge ni ang ti hi tunlai kho vela hian Chhungkuaah ber hlawhchham hi kan tam em si a Abraham anga mo phurna hlen lo pa te hi entin nge ni ta ang Deuteronomy bungsom ni pariata khan Hosea khan ami ten lalpa thu anzom chuan anta namal somna tam tak andon tur asoya athu an oilo ve thung chuan anchia tam tak anchunga athlen tur thu asoi ve thung chang khat atanga chang som pali kha mal som chung chang ani a chang som panga atanga somruk pariat kha anchia chung chang ani anchia tam tak zinga khan pakhat han tarlang ila chang somli pakhata khan fapate fanute inshing anga ma se inta an nilawang salatang turmai an lanidon si a Hosea hian hemi chungchang asoina hi pate ne na asoina ani deu pera fanule fapa kan ta nilawa swal sal atang te hi kan thu o ilo wanga anchia anlo ni theiti hi pom har sachin kachian pa hian fa ani ve nuala atung traina a hian lalpa fa te hi kaphurit nilavin katan mal somna ni theivek se kati ati china pathian hian fanau ro chanmin pe khi amal somna ro puiber ani a nu le patam takten pathian kong zo lova athu kan oilo awangin kan fanu te le fapa te chu kan ta anni talova sala tangin anchia anlo ni ta ani mal somna kha mal somna achang thei ta chin lo ani nu le paten lalpa kong zo lova athu kan oilo awangin ara chu kan fa te a kan mu a ngol ve na sala te antang sa ani kan chang chiar tak ang khan salatang tur mai anlani ang ati ang khian Chhungkuaah pa a hlawhchham chuan fa te chu kan ta anni thei ta chin lo ani ti kan Bible in min shil dai to ani pa chu Chhungkuaah puithiam anni kan ti to a malakia bung ni chang saria chuan puithiam le chuan shiat na vongsela akam chuak atangin mi ten dan an lo ngai chang tur ani sipai ho te lalpa thu cha keng tu ani si a puithiam chuan pathian du dan a she tur ani a chu pathian du dan chu ami te a Chhungkuaah ne na a she tir chen tur ani pathian ai o in athu a she tir don ani chu mo phurna chu pa berin alen theilo ta se Hosea bungli chang ruk lo en ila kami te chu shiat na tlak cham wanga ti boral anni nangpo in shiat na itnar awangin kapui thiam ini na ata ka hnol ve angche i pathian dan te i thei ngil ve mo keipo in i fa te ka thei ngil ve ang shiat na tlak cham ati hi khovel fin le shiat na lam ni lavin pathian thu le adan te shiat na tlak cham na ani he chang hi a inshel fia chiang hle mai tira u Chhungkuaah lalpa dan shiatir na kan hlawhchhama kan hnol chuan lalpan kan fate a theingil ve tur thu asoi ani avapui chin em tira u
pa te kholo na awanga fa te shem thin ani thu po kan Bible kan mu a Exodus bungsom ni changa bungsom thum pali chang sari Numbers bungsom pali chang som pariat Deuteronomy bunga chang kwa ate kan mu a kan fa te thu oi lo na hi pa te thu oi lo ra ani ti hi kan pom du lo chin hi apoi le ani Tuthlung hlui top na thu hi anchia ani thu malakia bungli changa le chang ruka khan kan mu kha ngai te u lalpa ni ro puile rap thak lo thlen ma in hne na zol nei Eliza karon ti rang ani chuan pa te thin lung chu an fa te thin lung chu an pa te lama a in rem ti rang chuti lo zong kalokal anga leilung hi anchia ka tor tir da ange Tuthlung thara iswa zara malsom na dong ma ila malakia hian pa le fa te inkara har sat na om theitur alo soi fia le mai pa te ngai sam na le pathian thu oi lo na awanga fa te an hel na hi kan khotlang te boy tu ani chhozel si a leilung hi anchia ka tor tir da ange ti in warning min pelom lom ani pa le fa te in rem tirin chhungkuaah hi kan tuam dam theidonim le chutiang ani lo chuan pathian anchia tuarin emo lalpan kan fa te a thengil ve mai chuan awapoi don em Chhungkuaah berte mo phurna ani a Abraham angin pathianin mo phurna a pek ngam pa hi kan khovel hian amamo takzet ani pa te hi pathian hne na kirle in pathian thu zomna a bul kan tan that fo angai ani khotlanga swalna hi Chhungkuaah atanga ir chuak ani sia Chhungkuaah pa ber kongzo hi ramle namin kan thlen chin tur ani sia